Mala kenyam ka nas diala kontin barwanya lingwasama anda mandun shang kos nyang mula nung ruashni ka Nuer online TV and wala shang ka waldish ka paikel ron kin dangro wirjen dangro bakel. Ere report ka name bana rwach ka boko sha bong Nueri bana rwach ka luka dana luka dak machar gwada dana shalado tekon ka Nueri tinte kwikir me yadit ila top government official wa ken la ne kon ku testify do kila nen kasha ke kwi Dr. Machar kan ne kon den goin ke Dr. Machar ban je linka je report me ke kwi go de kon te ke ngach ke mana le roda ba wa bo kan ne kon ala do chetiai ko de yendi al te ka luang ke ngach ke mana nan shoda lat kenyam min ban lingwaz me bala kwi nenten kon tila Nuer ni chabok kerenyal ngai kone kume kirme yadit meje kan la niamo bikan Nuer bikan kanak dawran ka ko bo ki ka lawn melan kan dor kone sha kul bo gwaza me adon Nuer renyal be ka wer renyal amone e shubok bogo shubok ja chana cha ko ka bot chana cha ka wang gen bokan ka jen chemical ngai kona la insidiare chemical shirme kona ngai ne wal anon kum kirme yadit nagda ka kon chapai tok so cha kon tok na gwa ber ere bogo man chiga na bogo je chine ti shop ko bakel tan de rurien dial ka gat tiene shiga te ka bot dit ko renyal jaga natina nin ka war che shubene renyal che chemical weapon je yo yakana ala SSPDF gunship che civilian ten wana mot shade ni che mai kon shiga de ni ko gwada na che boktin chi dormati de ni tegden ido de ni so en patai payam ka uror kanti ko jen gwada antana ka jen gwada na che boktin by the way namo bajelong kene ko na muy ka bot ne dang bakal te bordit jaga nang dolwal ban mana problem jenene ala kuma kirme yadit chene de konti la ji humanitarian chene kon la lokula tup ka mite micha area chaja daga kan kuma dong daga bende na bo muy ka wal jibone chirejim kirme yadit tere yike juba chikana lokano lokana they refuse no dere nyal dere we dere land dene de konen chabok kapa tai payam kuro dere ka logan winimi no ashan man loga ke MSF la medical Sans Frontier chana man lokan ka bat che log dit ko stalawal so ne me belga ni kwara kon la kwartin te ka kirmi yade la kwara dit kwara kon te la kwartin kelke kir ko kan these are the people tin la ren la joka jaka ba na kulo na kaka mala worst thing ona kan mu ne te gor ko la to ki kan de la ya bong ne de kon de la civilian de kan jen de kan bong ne de kon te la de ne so da chwa fair fight bane la kan di la kan ga pel bu ko bong civilian ne me wrong way the way so tele jen mo kan de la ko ken but anyway ko jen ta dan let kan je and that damage let kan mo kan wore tin ku mi la let she don't chir dial te she can butu but thing buka tu gwasan be shang jaga me mulat kan man na jaga jan tam buka la to ko gwasan be so ko kuje mone de konte ngaje no chane damba ka chamu ka bot regime kirma yadit kene to bot ken ka bordit ko de kan en kam ko dan buka na la wang na ponran she is thing mi chapen ponjir me chalat kana ka nasir no telma la pela ponran so la bejelo gwaya bana we ka report do den report me bala jan look Dr. Machar te ga message ba share ga kel gwas me bianen message me chagor ramkel mila activist terma nyanga dwich charach ka kwiko jani
neten kon tin la nen la witness ka dak machar ten chol kon ke nen ten wo ngi den lat ka kwi kur kana go nen ka dak machar nen te kon te chiro jan wo te kana guardian guard ke ni shapim ka kuma ki ka kinya la den ke nen den ka dak machar ko en ki witness ne te ti ka ne kon lat ke riek ka kan wara panken no ka gen message me chakulo gor gwas me bakwen ya. According to the information available, some high-profile Nuer political leaders are now testifying as witnesses. Some Nuer politicians, some high-profile Nuer political leaders. Quarto dittenga kena kare kuma, akene da konem kula da testify. Canadian, ke dakma char, nen kaikedian bukan kulolat. So what seemed to be surprising nene kan gan wer kan ira konin kule rodian le yar. So ko kuja mo ko kan ira konin kule la nen the judges, which is why the judges did not allow media coverage on Monday and today. But this was question, why were earlier witnesses allowed? Kone tenyam te George ka camera. But me che wen tam kan den kontin la kwar no high profile leader te de kelke kirm yadi me che la chala kan en tam lat kenen ka kedien ke dak mo char ka goine ki ke nyire dak mo char so chikan gor ba thun gen ba nga chikan gor ba kan en ka live video so jen kwa lara jen do badanan tokana arar ka je gwalok cha go tiram denen gwalok ko ne dial cha ka joj ka code by the way ke special code ring ja jogo no sha gor ka rom Gianna, even all the media house. You know, the Alchika Gian, go quaken this high profile Nuer leader to team, qua in the Gian quite protect go to general back look. But no concord already can this Nuer high profile leader. We all know them, I conquer. When I conquer, tell me a surprise. Gaka, you may Dian while I shall gag. These are the people that are contributing kali liuna kaje kanasir liuna ka fanga liuna re lokan tamurai kon ka kanere kon take influence liuna ka unity bo ka kwidian so no madala ken mede yandi alde yente ngitin en case dum da kuma charda na shaluk ne de kon den chi testifyten ka kwar fanken nyando bada cha tun ken cha ka nyukeja wana ka reported again. Kuma kirma yadi gwasame bole chikana dol chike kire kana kwanya la jara madana mbero do chung by the way just jo chala gwasame kulatia. The Sudan People Liberation Movement has endorsed President Salva Kiir Mayardit as its presidential candidate for the December 2026 election. Party sources confirm on Tuesday. Kashankara uka jok shiga dual. Yeneden kon tila SPLA me Kiir Mayardit. Wachi ga nyur chikan kiri kana kwanya ni wajara madanan ba kwany ke ba yurika. Kajan kwen kwara ba lade. Pai waraw ronkin dangro jan dangro bakel. Chikana mo kana yorpinya no lo Kiir. And we all know that. That is obvious, right? We all know that. And lo Kiir ba kwanya na. Ka ngajojelo. So she self became yadi de jani jaramdana chakwan. As is customary, senior government officials declined to address the media directly. Where remarks were made, ACAN varied, with some official letter offering clarification privately through phone call and WhatsApp message. Fresh information emerging on Wednesday suggests that Adut Salva Kiir is expected to spearhead the campaign on behalf of her father. Sources cited concern about the president's health, particularly knee-related issue, which may restrict his ability to stand for an extended period or campaign widely. The party also discussed potential running mate, proposing 3 names for the vice president: Taban Dengai, James Waniga, and Denga Lorkwal. No final decision was reached, with regional balance reportedly dominating deliberation. This remains a developing story. So micharat gwase me lakira wadol dan chig dol gaje ke wabna en lere kana report kana la de judge kana nung ne ideal
ai kon dia la na ado la nun ka George na bine dia te kan ngajin mu misho lat but gwasme kanan belada George wa chikan lat ka ping ka chikan ki kana kwa then after that wa chikan murdin nyoko lene lo cha adut kira la nyakir mi yadi da wajanam dana bi campaign gwan belat ko gwan ngai kona take jey shuka wa be ke cha jal cha luang cha chong di chanok so for that reason shikir cha bi chong cha bi ta campaign ramdan bir dia lat adut sal bi kimi yad ramdan bro ay ke shot gwan so janta dan tok otherwise de kono gujen o ena adut ramdan dong bia kwer ka gwadan be changamen gwan che lel che tel shap right now wa la alternative ta makakir but ngo de SPLA mtikana bono ma don kan taban dangana kono kule rei kwara I don't think they will agree with that so wana ka gwada menyok ka jo chalar gwada wana ite kono mbite kel ke self ke yadik tendong le rishung bane taban dangaya ramkel je was James wane garamkel denga lor kul ramkel but kan final decision ka kan la no ngam bi chong kel kene kire ka jen party ko kan taban bo boro kom gade ko ken obor kan komne so ngode chang bi kan taban use ban ngene ko ken another situation be can create ko watan because right now am go economy tam muri kan loro ba so me ba decide voters ne ke citizen ra ko so dan no ngam bila kwar ni pan ken bi dak fin karodin ko in this journey tel che gorbuna jal kel cause ku fight ko en bi akwaro and be acquire shibula campaign ka kwisal became yadid what about you so more na me amukane realeka ke kanana lat but I think in the coming days they are just become lat ka jodan chala jo gwasme so me day yena linka tadan and je toka ja gwasme before I move on naikone for the last 24 hours SPLA IO shika civilian content ka apanal chikane jogo no de kan jien de ka evacuation de kan lat ka jo machalat gwas me chatu kan kane de konta la SPLA IO tinte ka apanal chike demand chicken ga European kane they demand the release of Dr. Machar kante ka apanal en jo melat kane ga chang wadi by the way ka pai ke ron kindano jendang ro de Belman kwen ya ka jo dan chalat gwas me the acting commander of Sector 4 of the SPLA IO, Brigadier General Neil Gatchai has issued an urgent public safety warning to civilian and humanitarian organizations operating in Upper Nile State. Ramame Brigadier General Neil Gad, which Jen Chairman Jakano, Jogane Diala Content Wenamo, civilian, humanitarian, and Odea Rudun Watch. Kapanal. In a public statement, the commander advised all civilian and aid agencies to immediately distance themselves from military barrack belonging to the SSPDF in affected areas to avoid potential harm amid ongoing military operation. Jo Canadian counter government will watch Rodun ke based SPLA based SSPDF. La border ni SSPDF cause more correct work. Ko China to a military operation je maikon. Mo correct work ya gorno dong bateram ba mamping ka do. Joka civilian kan ji humanitarian wajero dun immediately wajero ko cha kor cha jagor en obe chukoye Brigadier General Neil Gatchai cha jo mo cha jalat gen chiwaraj bolong in the statement Brigadier General Neil Gatchai will call on the SPLA IO or government to release and transfer SPLA IO chairman Riek Machar from detention to Udir in Longshuk County where he would remain under the protection of SPLA IO. The commander warned that failure to meet this demand could result in serious consequences. So jo ikalat gwasme jo ka regiment wika juba and wo jumne en lonyo first by president kwa nang abe ko wudir misha non ko wudir in gwada dana na bana begamtan but under protection da mo kana shajalat shaja nung kalungu shuk ajanna mo bane jako bane te ko ken bane kalat ka dobra ni kalat je gwasme kan be bane jako bane lungu shuk maiwit pagak nasar ulang maban wega palukin media lato
bune ga dakan dial ka joran tialat ka jam ku kan na order to bano kine goro no te karam la civilian ki humanitarian meten gwazamo humanitarian workers da rulen distant kama na shalat gwazamene so ne me da Allah mishikan la kan goro no re macha de je wojre ka juba de je nan ka wudier ka lungu shu ka jan joran ji kanalat non chicken SSPDF chicken jogo no ne kan the content ka base ne ken ka all these counties ano yen kwa surrender peacefully cha goro take rek mbetuok so namo michikan lat ka ta dan ka lat keje so muglin kon jo michikan lat gwaseme me ben waka yekel right now ka ta dan chikan lat keje ano gorken no de Dr. Machar de jalun ke de janang dora dan en tigatin ko ngi kon diala no mala tung ni siang de ni la kan order la kan atu ko the way they see it fit so chan jamin kel an order chalat gwada okay hold on United States near Pumai Gelu kan near Koran di ni Dr. Yang Machar an Mandela de la no an chama yor wala ka dajo jakap an jira kamen tera Yang Machar ba yung nương ba nương ko udia re nyal kir lu ya ka no ya de yung nương ko udia ajana de la no ka wa wonyam matiang today nindaro ba ku ga matiang nindaro SPLA IO viva SPLA IO viva da jua ani saja na kan Michelle ngwasame lingjana kakan kwaran kon tila deni la kwa deni uda pyro ajata gwasame shemlingjana me jen brigadier general ni algat chawiu jaram dan ci dajo shekep kani within 2 days we can kaf so katada ni kalat ka joku kan ne diala kontin la ji humanitarian we ne ne diala kontin la civilian de kan evacuation de kan lat organization dialan content charge ko de roden watch so jen warning dan kan to buna mo ko kume SSPDF ka joka ne kwa saranda bayane kontin la ji SSPDF ni sha goro don te kare buto kam dan so cha jo me cha jala de ken de konti ka lian kam na le roda ko de jangai kono long ni siang mitim le rod la goro jo bane roj bane jelin ka roda gwasa me te ka roy me shalat gwasa me la ku me SPLA IO wate kan ka kware jurdien bat chika we chika defaki chika tiashi we ka deine SSPDF ka lar county she commissioner SPLA IO commissioner ka liang daga jana mo je deny a janisi to ga janata ramu mo michi tiai michi we ka kuma kirma yadit so le listen ka ram kel michi ro ka kane rekonde la ji kuma kirma yadit ga ta dan cikan lat ka je ka cha no mo cha deny ban ba le listen to their message ka mana lat kene ka video mu ta gwata ma ba ro ja ro kan ga je bon everything le share complicated ko kan lad exactly ano kan the content chetiai no ke look no mut kan video ni ken chana min gwej ko Commissioner today I joined the commissioner of that county, Honorable James Potap, to receive some general effective from SPLA IO to join the SSPDF. You are highly welcome, and their message is very clear that they are for peace because the country is heading toward election and there should be no destabilization of the livelihood of our people. They faith their allegiances toward the SPLM and the SSPDF. Ramarai gwasame jen anwar wunwara kan wunwara konan kel ke kirmi yadit ajo challenge gwasame take video mi kan nyot bar kene de tode nene chikini tungwan ne to kan turgen bakan kan ganyos ano ke sharo den turga me la ne ti wa chi gen jo kan nano ne jenu ne gwad menen wa jale kan bok dio je kar piji ke le ke PKM
kel wala raw ne ko na shelat so wodi ni kan wala raw shikati and then within this report won lingane right kan no ne ine minti ane ga je woji were mala woj be mal ba kula benede gwadi mo to korte ten apanal jongle state equatorial kele to korte ten so these people they are not normal mishi kono gi kona la kana right at the same time no ngume tarka wal de no ramda me ke kin yadi ku kana la we ke jama jinu ka dammo be ja ko biram gwan taron be support so no me jan chalinga ci commissioner dung SPLA IO akanaman chalat SPLA IG akanami shali propaganda ke misinformation no machar tuɔɔk no so cha SPLA IO commissioner chikana deny the report dan chalat gwasme akan ne konen yana ka video ruden dial kane ken chikana di jan gwasme kane and chikana jogben you guys know us very well situation on Nathan so teramu mo mechite am jitte da nero chikala gwasme te general di te barkan tun kan nyot ka samta mu kon SSPDF la kana pro long mute karam machiti la nyu ken turu ken in full batang mi akan tal mission so na me amule haro da right now right corner ne ade kono ngaji nono report den go hasa me cha report pan ban ka jan shanga wal ngwan ka paikel la SPLA IO shikrum ka SSPDF la Sudan People Defense Force ka dar shal ke narus ke Eastern Equatorial State ka joran chalat kormo detail bana mo detail bana kaling yoko gwasenbe but kormo jatin ka Eastern Equatoria kormo me laro da ma ka jongle no yet ngoda la dia kan no don charon ban ngoda I will bring more detail about this latest information ka gwadenbe but for now men challenge gwas me ken shaling no tedu ngalat ko dien Sudan gor mala to but mal chede ben gwad men nakan nuari ka ba gu jino nuari chikan bi retaliate Wilmon kelu mishanga ye jekla yana respond anyok yan ka dakmo char ke kwiko china nyin ke SSPDF no ngai kono je dial ngai kono gwano ne me siasa mu US ke kier ko nor ko le use and obigun wer ken beken kanak but bana prevail on this situation so again dana go ready report and bana report den mi gwa banje lika gwa banje je ka gwasenbe an biya tagamal bye bye